Kublai pi baro sai sinpat ngapdang subaya pi channel ka channel Kasih Kitchen. Tada pi sotuna diki video junga ngakapat pi bapinya subscribe. Badru pila ban follow yang Instagram kaling pila ban yo na description. Menta kasngi akan ka video ngan pin pi kubnu bangin chat ya ka lungsi. Hadin bagi ladap tap ya kedung nang tapat ning sai kumba simok ye. Nang tapat ning sa chat kumba live phone live san minute ye. Hadin baladap like 2 minit dan tapat ning sara ban sa pelat kawi kebul. Kijing show hang ning apanan kam atu di upiat si samoj using barusun baladap terlihat lang nang tapat usok ngenken batkan yong. Hadin bakal lakut hakarai nang tapat ning sa ayun nyang kumba saune san samoj ye. Nang tapat ni sa kep jauh kiat. Hang ni ngap kam dak refine pila ru kam dak yang bam. Nang tapat ni sa king kum ni hadu bau piat long sau. Hadin bala long sau piat nang tapat ni sa kep jau sa mungkin batang taru ni sa kep lang jau rusun bat jau sing. Bat nang tapat ni saking bahak ni. Nang tapat ni saber seu senrai bat yau sa mungkin powder. Yau sa mungkin powder kilaban nai air nilai. Hadin bala syok bahag ini kijing syok jengi mentapat ngin ay kumba sit kelai e. Bat nang tapat ngin sa set kumba ar minit e. Hadin baladap ar minit mentangin king bahag kumde bat nang tapat ngin sa ket saya ka bersih. Ken mau bang ide ban tap syuatang ya kalung sik ke minta tap hadin. Bat nang ta wat nang pet ban ai mlu. Hadin bagi ladap king bahak kumne mentapat insa tap ban insa set kumba san minit ye. Hadin nang tapat insa set saya ka ni yong bat insa king ha. Ya kan ni yong ru ladap jumpa ban ai nai ai ru kam nilai. Hadin nang tapat insa tap lut ya tuka bangi pandung si baro bat nang tapat insa set kumba kat san minit ye. Ken mau bang im desu ban pen klanya kading. Hadin baladap kat san minit kalung jongi kalai. Kublai sibun bakila page ini ka video mentangas ni ada video jumento ni kali ka video akan pat yapi bapinia like share bat subscribe. Kublai sibun min sai keduk pat aki video giban sawan. Bat ru soba banyak page lem cuki video ki bangala dep upload.